दास बर थांनाय फैसा इ कमनि न मतारि हलेमानि बरो काजक मानि दिन बालक सुका सराय आसा यफु गाका बनो मतारि हलेमता बबे करे न्यौ हमगो मताइ पाइ फैलेखा आं बनो छे नों बाय मालाय हनि फैमनि ता मति रबा आपनो आं बुरिति फैजा कांकबा अच्छा इतने खुश बनो बुयो बियां बियां होने पेना साले तंकबा फाचा वाथपां खुलुमा हनै न साइबा थिम फैमता नरक्ति चराय कथा रबा बरो वाथर खुलुमना दखो नर बहरम दं खसे काजक दिवा सेबानो गान रक बाय को बाय 2-3 लाख सोरां थागोन ता मा 2-3 लाख आबासु कुथुको थानांले दासाय ताबा तिचराय कथा रकर मानिने किरिखा बुइबाय दां तंनानि आंसि काजोंनानि खना तो तीन फैजे आसुन को खरा खुलुमचिना बारवा बा बरम फार तो हिसिते नों नायो दो बनो तो हिसिना तेजा का थांगा दो Caka. Daripada kulum bayi sih deh. Ya apa sih? Saya maruk senin juara rumah tadi. Hari itu nang bawa angsa cuma baru paling nih sah. Ini bahasa yang tangan yang paling mana? Hei nanya tong di. Sini kuning darah berarti hen. Tang dah saya tengok tu. Do.我说他们是生个事，可真生东西，berani hai，但berani lah。Ni basi tamu, asa ke prap ke box ter ketang ketan box, buiti ke botol sauna, pas botol kari kamu as ke pabu, bekas kanon na yo. Jadi soal no pai be na, babu hakasan besar thani. Dah sudah tes kanyal thani. Doke. Bhai boda saya ke prap nggak boleh. Antar si yang neng malah kah market peka, om sesuatu kang rong nengge, asu satu ngah, dotin titangan, saya sakau beri nasi ke baru kata bogi, jebab kah, enggak, bos soal gue sih pek dong, om serai besar saja rom napan kar di baru pek dong ini tujuh anu.